तुम्ही पळय जाल्यार आमचे भुरगे शिकतात ते they are getting very good marks in our board examination, but they flunk in NET. Or there are other students who don't do well in the board exam, but they top up in the NET. Now, how do you work out this framework? Because NET, those top scorers, if you have made a research or a study, they are all people who have gone to coaching institutes where they have spent lakhs of rupees. What about the other people who don't have access or the money to go in for the coaching institutions? How you balance? Now, with this today's calling attention, let us take a decision. Double engine sarkar chalot zalari, ejer kota. So, let the House request the center to exempt Goa from this exam for this year and allow admissions in the medical colleges to students on the basis of a common entrance test conducted by the state government and cancel the NEET. Because the students are relieved that at least the admission and counseling for medical colleges would begin shortly without delaying the academic calendar. स्पीकर सर पैसे दिवन रँक घेवंक मेळटा हे गोंयच्या भुरग्यांक कळ्ळां आनी तांची छाती तांची कोलॅप्स जाल्ल्या दे गॉन इन टू डिप्रेशन दीस इज द फॅक्ट आनी इफ एल्टन सेड तांणी जीव दिवपाचो काय म्हणून दे मे रीच दॅट स्टेज इफ वी डोंट टेक एनी करेक्टीव स्टेप्स केले ताजेरूय सांगता तेणी GCETचो रिजल्ट बीन प्रिफर कर किंवा GCET घेवची GCET इज नॉट मेंट फॉर द MBBS CET इट इज सेम थिंग अशें कांय ना आमचे भुरगे हुशारूय आहात तांकां अजून थोडेशे ट्युशन्स दिवपाक जाय किंवा तांकां आनीक थोडेशे जर म्हणजे कोचिंग क्लासीसा सारके जर तांकां मेळ्ळे जाल्यार आनीकूय ग्रामीण भागांतले भुरगे हे खूब मोठ्या प्रमाणात टॉप करूं शकता इट इज कोच म्हणजे इन शॉर्ट तेंचें प्रिपेरेशन फॉर द नीट एग्जाम अलॉंग विथ द बोर्ड एग्जाम्स कशें जावचें हे हाय सेकंडरी लेवलाचेरूय बी आमी प्रयत्न करता तमिळनाडू कर्नाटका वेस्ट बेंगाल थोडे जाण हे कन्फ्युजनान ही रिजोल्युशनां घेता पळय न्ही दीस इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट ताच्या खातीर आत्तां असलें रेजोल्युशन बीन घेवन आनीक कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्ही कारण ताच्या खातीर सुप्रीम कोर्टान जी डायरेक्शन्स दिल्या त्या डायरेक्शन्सा प्रमाणेच आमी वचप हें गरजेचें आसा.